TV Badwam so na uguso ehwe ne da kwasisianse ne honorable Erekupoku nkomodie ya wom de bre wom pensem so na ye wo interviews bi ewo ho ansa ne be hyase no tie Dominion Herbal Powder the boy national so mame so pese immune system nya hoden na yare bia wutimi di ne sunkunim dia Dominion Herbal Powder no na wohia so obenum bie anopa ansa no wadidie anwumre so ansa no wadidie de wohia nsuo dedede na jese wasa watere de agum na wanom ebustu immune system na mana hoden ti yare bia ntimi nu so enkunim ye wo Dominion Herbal ointment so ewo ho bebia ye bia wapo so ye wo ya ukotodwe wusisinom nya Dominion Herbal ointment ni bi na fa twitwi so ya oni nyina so ebekọ fra won 0543 158195 0543 158195 and 0249 591 843 0249 591 843 Repatch Ventures one cry ubenya Dominion no ni bi oho na boache herbal Angels Herbal Shops ni nya one cry ha okwa ubenya bia shaman so Ekus Pharmacy Dominion Herbal Powder and the ointment wo George Little George Health Shop on so okofodua okwa ubenya bi kofodua so Little George Health Shop no whatever ehona obenya na fe kofodua Gapson Pharmacy Delight Pharmacy ohine na herbal ne Owusku B Pharmacy ne Central Market no ehwe animu sun humon so Tonic Herbal Pharmacy ubenya bi wo achemoda ye na ya Provision Store Kennedy Drug Store eho nyina ubenya Dominion no bi so menya ye Nagiza Pharmacy Dominion Herbal Powder no ubenya bi efie dumienu eba form ntumi enum aduro no ebi oba pemfo na abofrati a no fo ano so a wuntumi enum ebi Dominion Herbal Powder medofo mesro pebi enum snate say yengu so ayenkai yenhu na ene ya hu odin wo ye adwuman say woton yogurt wo ye pragia wo ye taxi wo ye mason carpenter wo ye tray wo ye fashion designer online entrepreneur bia no ene Krawusika ni bi fakoma snate for no mo fanto ho nti from 50-60s ekra honam ni mu aye mmere no sa sika no bebo ho ban nti snate office bia bowura ho se wo so pese wo betua wo snate ntinto ho no onya ban dwuma ni wankasa wo ye wo ho adwuma nti wo pese bosumi bia nso di bi beto ho fresh snate for e wo 0302611622 0302611622 now on snate mpenifo di enkomo Franco Trading Enterprise phones papa wan himfie ene ho ope phone papa Nokia Samsung iPhones ope TV ranging from 32 to 55 tabletop fridges and so on in Franco Trading Enterprise will be yewo CCTV camera and so ewo ha ultimate bobe bia our the monitor on near my friend Franco Trading Enterprise was 0246 422338 0246 422338 and 0555 939311 and our website www.francotrading.com. Piwak Healthcare so a day 3p garlic mixture ba a 100% garlic no day a year 3p garlic mixture numbi name boosting immune system no moja bro so e mane brass o ba bu nsa wote yaw ana won nsa won nan yetichiri wo mo do stroke how onum 3p garlic mixture ni bia wo ato o kan shi eye kofi sam ne kins walk ubenya bi wo ho kuma senso dani herbal ne colinac nso bi wo ho abet sam herbal takrade ye aa mensa na fesunya ne green light pharmacy pure health natural health from 0248928824 0248928824 and 0201 000021 now on the pure natural health and penifo di nkomo wa senso de no bottle no eye kokko na garlic da box no ho a eye rough ntu ho no de anu hu say papa na otoi ma yenko eye Dr. Time da so ho na ono de abaso body na de achi ade sen no wo je ni yenko tie adansie yi ene wo munyum de ya maka ya mo yenko tie mra Dr. Jinedwa na yedi nkobo yi. I present to you Dr. Otuani Ebwati. Here present, being honored, Professor in Biology, Herbal Medicine. Wow. Professor, Wow. Dr. One. Professor Otuani Ebwati is praised by many both
in Ghana and outside Ghana. We are proud to see a reputable university in the United States of America who has given us the privilege and the authority to honor him, the professorship in biology, herbal medicine, in this August day of our Lord. Wow. Dr. One. Let's clap for him. Wow. Calm down, so no signs. Nation doctor. Professor. On behalf of the President of the Atlantic International University, we confer in you honorary Professor in Biology, Herbal Medicine category. Let's honor him and recognize him as such. Thank you so much. So we present the honorary certificate to him in the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Prof. So on this note, from today onwards, if you are addressing him, let's recognize him as professor in biology, herbal medicine, as it is. He can sue you if you don't recognize him as a professor. Yes. Prof. One. Time that's so. Invitation to come down to help do this honors. It is not easy to get someone come down to do that. Yamu akwa baby msana se Medimafo Herbal Clinic Dr. Penny Dr. Time daso na uhu se ne na body no emu akoso nti wo ha ene ni nkomo dog yamu akwa ba yeah na bibi aboko de se ne ebi abeka ho ana yes say what title na say Professor Doctor Professor Dr. Time daso na bro no mutime kan time daso omukan kama mo nyami show why are dear papa nti ho abaso body na da no ho abaso body we from Atlantic International University, United States of America.
Oh, you want to have a every week be Ghana. Oh, okay. Sir, the girls in Taka, the Queen. Now, Budding Fatana. Fatana, And yet a Fatana Kono, and yet a Conquenias. So, Brunei, but full praying, free the crum, Abagana, say, Wunti, ye have a boa basua. A chila a Jumakura, Nipana, a ye. Sana etie na wo hwe sa mia mekanya enye de wo third lay kan kakra ho keke one year de me de pa yeah third lay kan ho I'll say third one is this is to acknowledge the wisdom you have contributed in your field of service within Ghana and beyond. Yes, this honor is based on your innovations, promotion, quality health care delivery, and your ability to combine herbs to cure serious complications. Wow. Yes. Oh yeah, dear. So Brunit in the crew na wa twere wi at the abebo wa basoa. E kire ni pakura oye ene adwuma ye no wo man Ghana. Kadi kwa nka me kura nka me kasa. Eno e kasa ma no. Ese e de ni ese yetimi kasa kakra nso. Medimafo Herbal clinic no Nyankopon Adom tumi a wode ahye mensa no ye di dwuma ewo oman yi mu sese kura de ye no se Monday anapa metimi hwe nipa be 15 twas no mu nyina Côte d'Ivoire aburo atra Ghana ni nyina kire adwuma pa ye so obi wo memu no se yale bi ha no me boabo sika no de akwa amana nya kwasam ho yale a eyemfom so ampo because the omukro mu ntumi nsa no omuba medimafo a Nyankopon na me so ma wo munya de ayaresa na wo ha na se yale ha ose me san ko babi fufuro Medimafo Herbal clinic se wunya ti ase se ni pedua na ekura wo no Nyankopon na boye di obi a onginie se wunyini se Nyankopon na bo wo dia menifi America agero ba wo a wo hweme ewo Adom TV se woni me ya adwene se Nyankopon na bo wo dia mangi akinye efi se de wo ye ka no ka se ya ono ana oye ana me bo no oti ase enti de obo ni padua no ono nanim ba bia akwa bia ewo me kidna sei me liver sei se de obo ye no oti ase wo de bi hwe ho a enye de ding enti na yade a yesi yentumi nsa oba Medimafo Herbal clinic ya nya onse okra ye kwa yesi adoma chede egu ahodo bebre da bia metaka sa wona nampo owo aduro na tmise a obi aba no se ne ti pai na edua we na wo me na wai na wase na wo dia ayeda amanipa no wanomo a na wona nanumpo no ono ye nipa no se wo enhira so ama se bia kwaku asante se meni ho na obi ba edie wo bi fama na ofuru na chi ko wai mana tipaye de basan ayeda akosoro enti dwuma ye die eye abibiduro ayaresa no eye tumi eye adoma chade se wuni bia opa metima kiro enira mede ye madwuma nyina ba wokofa enye yie efise sa tumi na ewo mu no a Nyankopon de bedom wo ama nipa nya na yaresa no unni sa tumi no eno na Nyankopon de ahye mensa enti na wo beduru ho anano Monday sister bi so ni mu ne ye wo bufa so sa oduru ho ye de dokutam so e de be nso ma no seconds eno ano no wonte biem sa na Nyankopon aye Medimafo Herbal clinic enti oyalefuo bia de onka na komanto na yem e na ma metumi timi kase afei na twrensem ase ye ni dua na banfo na haba nsa yare na abamu eni sei ebubuafo nante eni frafo tumi sina panie stroke wa isuro metaka na ha se obi wo stroke wo da wanya stroke wo se wano na echia fabra Medimafo Herbal wano na echia no ye ma waduro anom instance hwa wo to wasima miense kwa na bezo wano no a echia asase se eno a etene eba besi nanimu yale wo mu nyina ye ntatia case dia na kire se Onyankopon na numu asam abem ama oman Ghana entene meka se oyalefuo bia nka na komanto no yem
me mfiri Medimafo ho ma me sa oyale wo fie the doctor ehia no pefiri ho ye wo na muntuo se wo betu na mo be pie mu kuma se abu akwa agogo na beduru Medimafo Herbal clinic nko ade a bebe ho na wo dwen wo mo yale ho na we die efiri hin da bia metaka se Yes Christo of Father Tiesa the different be any obusan se eyeden na wo eyeden na wo hoto o te die na menim no se kane no mani afura na enne mai dai mani abie eno pe na wonim se kane wontumi nante ena wotumi nante de wo se kane no wani hura de ena wani hura de ekwan akura tam da so efaso ma wonya wayare sade efiri Yehowa Nyankopon enti be piem wo ho na Dr. Tam da so emfa the tam ento wo yale so wo ye bema wo bema ne enye adwuma mfinhia du enum ensianie wo pa brama ye ntontia emro 24 hours wo bema na enye adwuma no ebetumi asole ama woni wo yir achia within 24 hours ebrekura emfie dunie obema ensole da sana wade no so isa ana afon akata se pen drive wa ene de 5 days pe enenum ubewu se be sase be kese tintin tetrete pipipi ti se de wo pe wo se afre de eya na wajai oba opeba ese de je se we fra me to badin me se enru be 5 years ene o nana no do na phone ko da wo betiga na ha etu ahene because enye yize obi anyima me de me be to doctor if you say there be a mechanic wo ma be by 52 years because just mama wo fie na enkachi onyankopon e de oduyefo bi aba ne 1 month per oba na konko kuta na o tente so ye dey egumu sa na Medimafo Herbal clinic etie ya wo duro no enye nom bi ena wi bi tie bi se bi di bitafre bi ga omo ba Medimafo beje awo duro ni bedi adanse se oba ya wo duro no etise 1 toto ya chem half what you see enkutuan kitinkiten eno ne de eduro no egum na ye wie so ya sama half na eduro no wo konom no ebra atamo doctor ashaide atoso ye no na anadwodu mienu ken na wanom onum wie a na okuna hia tam na wanom eduro no mu hia wie so a mu hia biem wo sa aboso me na mo peba no mo ba Nyankopon adom ti boso me beson no se efiri so efira sase ani efira sase ase na nyinsen na ba na de efe won se nyinsen no ba wie a na waba betua ka ewo Medimafo Herbal clinic we na ekere se Nyankopon de tumi ase nipa we ensa efi se Medimafo de ene ewurade adanse ya nkrofo die anano ma bi se ye kan se obi ka se onfa sika 1 cedi sei ento wonu sa nipa no fie ne kaise so se onu ne ho tono na se onu ne ho betimi atona se ne ho tono a onfa enka onye da fi se o se me medi me ni padua no ma na so da se metumi kura sore agina ho enso enehwe mini me na meko America ena okoto mre wafo nkokorafo wa yi ase na wo mo sa edi akurusie na wo hwe age nipa no edi sa obuza se maame na wo fie we di ade na wutimi sa wo se Medimafo aba Medimafo aba amaga na man ama amanya etwa ye ho ahia nyina anya so emfaso hotel bi ban Medimafo beko ha be hu Senegalfo Melifo a ewo ho oba na doctor shane time na sa de ne metna ho na me ho ayede atomy if so ofri Senegal elba no na ne sisi achia onkoduru ne krom no na atene na award de na ho no nti 12 na pa ho kra nya adwuma ho enti ye on se mo ba woni wukunu nyina na elba ne ya kan hye na ewo ho na achiro ye num na anadwudu mienu dumienu bo ken na oba na feduro no na wanom onum wie ya enye sa to ta da no de se miensa na obetimi akonti basta ye san ma be ma no edura betimi ma anadwo no de opese oye bia onye obetimi de aye ba sa night ni filimu a woni wo yire ni nhia biem woni wo yire ne sa aboso me no mu nhia biem kosi se
bosome no beso ama aniwa nyina hunu se oba wo mfinhia aduonum mienu a watwa bra bamfie num ono nso ne nsa tumi aka eba so ko obonyine no ayede esrew no meka kire wo se wonyamenkan wo na wo pe me patwo anano na anano mande me trance 30 minutes na me nya adwuma me hwe one game wo modne ofri tapa no modne baaye diabetes oba no omo so omo kwakotwa ne nan fi say diabetes na ekumu omame ekumu opapa ana akrande na emse diabetes no wotia ade so na etwa na ayekuro enti ya banagi na infrasie saa besi ne sere omo so doctors so ombetwa ana oba ho bagi eduro oba yempo no nukure ni ne lab ne hospital be nyina doctor na sai tia de ma again no ana ye ma ne duro ana gay wo mo sa na ye dey eto kam koye na anano Monday no ba review na me hwe say ya san ba de gina ebesi ne sere no ana aka kituwa bi won nan na de ma me wira hu say enka sa kwada we ye kwakotwa ne nan nipa bebro ho a anope ya toma guso a ye twitwa wo mo nan ne o mo nsa enka wo ba tam da so a sa wo ha we nyina emma da bi ya me ka me say nipa bebro ho a wo mo anya lucky o man say bi o man te Dr. Tam da so enka nipa bebro ho a ye siesie won yanka enen na wo tiasi hu Dr. Tam da so a ke bia sa bro ko mo tiasi hwe o mo yire no ne o mo manom ba wo anope wagi akonwa agigi Adom ehwe Adom TV dia wonya lucky ni nyina se wunia bi papa bi da hospital bi na he na niema ni nkoye ka kense ba bia me do call dia wo kwa ye de Tam to so ama Tam no so a esa Tam no enye doctor dia na efiri awurade ntino doctor de bro no to so a empa ho ewo Medimafo Herbal clinic enti dia make kan cho ayarefo bia se onka na komanto no yem eni da so abama wo bia anope wo hwe Adom TV and busuani yale se onto na momre kumase abu akwa agugu o se enche na September no so ba ye ba beche TV emo ni anwa o ba gia ya sa papa quality health care na ebre so a ye san fa wo card na wo ba gi Medimafo no fa ba gi TV ba gi emo ni anwa enya sam ketua ebi ensi da ewo ba bia ni nyina se doctor eye nyankopon so mafo ya ofiri so abase omra megene man ede enkwa emfiri omo yale omo hawo omo amane enyina mu nti menje hu akin se de binum betna se keka etie na saa na etie yesi nipa nya ba ene ye wo nipa omo ye de saa na etie ye number se didi djuma Medimafo nya 0244 774282 0244 774282 0500 727215 0245 449592 0245 449592 when you numbers you did ma wo kumase ebuakwa abu Michelle papa enti Dr. Time da so na ye no di enkomo no na semnyina no waka ne number ne world screen na se no frɛ no de wantie wo penchire mo frɛ no obeyi ano de ama ha ne be ma kwan ne dwumadi de bro sa Adom TV bedwam na ha ne de sie medi afia amankwa tamaklo de crew no ase dwuma amaye no free ahomache ebepem sa brenye afidie no free ha afise ne to so no ehu hia promoto so a ye de Adom TV pronto break ase no ebebro